Pemirsa, pengerau liburan sesampun libur Paskah nabdabin penincapan kewentenan wisatawan domestik ke Bali. Selehin saking data pelaku perjalanan melarapan Bandara Ngurah Rai Bali, kekantenang penincapan kantos penyuan diri Rahina. Kanan puniki memargi dawak Rahina Bude, tanggal 13 siki Maret sani lintang. Taufan Yudhistira, Stakeholder Relation Manager PT Angkasa Pura I, Bandara Ngurah Rai Nelatarang, ring Rahina Urespati tanggal siki April, katureksain kuentenan penumpang sanerau ngelintangin Bandara Ngurah Rai, kantos kutus tali ulung atus pitung dasa 5 diri, antuk 6 dasa 3 penerbangan pesawat. Indik wilangan keberangkatan domestik ring Rahina punike, taler kauningin langkungan 5 tali diri, antuk 6 dasa penerbangan pesawat. Kahanan puniki kekantenang nincap saking Rahina sedurung nyane ring tanggal 3 dasa siki Maret sani lintang inggih punike antuk langkungan 6 dasa tali diri antuk 54 penerbangan pesawat. Lianan punike wilangan keberangkatan domestik antuk 5 tali 1 siki diri antuk 54 penerbangan. Ring keberangkatan domestik taler nincap ring tanggal siki April antuk pengerauh langkungan kutus tali diri. Ngawit tanggal siki April, pelaku perjalanan dalam negeri PPDN sane melancaran ke Bali nganggen moda transportasi udara ngelintangin Bandara Gusti Ngurah Rai sayandangan antuk prasaratipun. PPDN side nyihnayang hasil negatif anut saking penularan tes PCR utawi negatif rapid test antigen sane kantun side keanggen kalih Rahina sedurung keberangkatan utawi hasil negatif genus C19 sedurung keberangkatan. Pamekas penureksan genus C19 ring Bandara Ngurah Rai pacang kasiagayang antuk bertahap. Uji coba genus C19 ngawit kemargiang ring Rahina Redite. Minggu pengkalih ring bulan April warsa kali talis likur. Ayahan majang genus C19 sampun resmi kelaksanayang sesampun uji coba kejangkepin. Bandara Ngurah Rai kerencanayang molihang kutus kantos 4 ulas mesin genus C19. Yudi Karnaidi Bali Pos Nguningayang.